Bw'omugusi. Omanjo morire onde Steve nande nigo yaragirense yemo yabono marobe krango kware ni SMS mangana maya anebna twa sangereri kurulia kete kaboni ya kurutingongo inyachenze iria nyimo chasugusu amo na busongo na osemeri kwanena watwarire litukulia go ligi ya gesaria gya kiete mbaka bono lia gorobire na osemeri kwanena gwikire nyomba mwao goseno orenjira kwenda nyomba mwao goseno ole galime bali bakwenda gisabali awao igana na irili bagelia bene gukwaria ni ase emaroba yaboniga koira SMS mangana mayekiara na mange na gosangereri na kwaria ni ase emaroba yabone no kubori kwanena ikalanso ige gosira jinga chao chabe na karonse meduna litukulia go ni ligi ya lenge karomo ende misa bande bairanire na kira bande bande kuyaria gochikwenda sekansa litko liangi ona mange na kwaria ni kabamo na nje uikomweri nyurana na bakwenda gutuboti sense meli ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense mo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News okanya chinga kito tweet @Ndizi TV News wakarenga kia to kare ndikirenza kireta kwethira se namba erase skin yao oyora sense meli yo mundu wemanyererio ni gakoro kwa Joshua utano yo kwenda kuna maliogi ne chibi chago chira senjira ya bene Betronira Mokeira Nigeria ne Brighton Makoli. Ayense ya moni kuduno jaka kurwa somori kito finisento nyanjo yoto manyibuna achinkororo kurwa sorongo rwagusi nigabono banyarire bakubori serikali ya kaunti ya Kisii yetenenere no mugavana Paulo Simbarati anene ko bainyora ekrababwate emeyega awo kolengana ne chingororo ejo nigabono chateruna nigo chanyare tijigo kolemere memenene erikolenda chimbebe awo imeyense ito ya Kenya na sorongo rwagusi asebono banyorere kubolina banyare bakwinyurwa kuno muri kwito finisento nyanja hagotoerera ngora kama nyarimo baishibera mani kama nyarimo togenda toko chami kama nyarimo togenda toko chami kama nyarimo ero ndieki siboro nyarimo ai agachora ira Buna enchiremo yokorendege sako kyomugusi aiga sensemo yeramani nigo bono batebire buna samatuka mangi babere bakurwandira omugusi asekorende babwata yabagote basitukulia lero maiga yogosanga amo na barabo lero go monchumurigero waninde gati ya barabo abo bono babere bakorenda omugusi anasenseme yega yeramani asefadi murigeria na bosko gochaga iga eri bono nyara gote bana kyokorokwa nsemo kietori nande kenga kenongerekeke Biyamano litalia nengera kankorokwa ikonde kurumo pako sote mugirango ngintongera kama ngumeti omusuchano monto ruanete nse yabo egero kumanyanje kama yira akarwana gusi na bagwaturwa na abantu aba chinkororeji tijiri litalia renge bena chingori chingiti chiarenge ni nse yaba yare batetea tojuke kama munyamanyankongo dio banyankongo chinkuru chiri cyangwa banyankongo cyagite bakara masa kikagenda paka giteri kikagenda nseri paka mukomoni ngoro ngiki yare kokonya uti cyangwa serensi yito mpaka yitesu kigwa wana kwa gikuru ngoro uno monto korukunga ngiti banikari na abantu abaiti ntoli baiti no paka tutwale kwegerera igona nte tunyuru n'abanyankongo twatambu n'abanyankongo mbayigirete gusi. Asante sana umonju muri gyo nando yonde bwe watata na abane chinkuru to sangana barabwa ekiragote yabuna anda kasama tuka mange babere batali kunyurwa nakibor kwa serete yao na ndi kwa bete ngwacha katoka benkoro selio talia na nkoro kugitioni no yotamaronde kurwe kenyurukia magenche kenyurukia nyagenke nenche ngo kwana iga asomo bago yese chinkororeji kiagarata to koro chinkororeji akarendire ase bintu byabo muna mali yabo muna chiombe cheito chiarenge koko seru ntwarenge kurwani muntu ntu twarenga abantu chinkororeji chikoro kumwanya abantu chikotetea osomo bagobo chikotetea nibo yabo chikotetea amali yabo igonkore ngimnege ntekyo akara twarenge ko kotetea otwarenge kogenda pakara masa twara enibo yite koiru twa nitu twakoraki
twasibire enibo yitu tekoraki teiru igo muraria ayina rombwate biyamuno. Asante sana. Umonchu munene motutinero oyonde ase gati ya bari bonongo sangara buri tukuria rero anake na chakote na nechinkoromba bwata bagukwana ikaro nasangina bari bwaseri tukuria rero. Inche samarita nkuruku Paulo kemuno ibonyango nkurumba ganyabitunwaria ese semo chinkororo na inche tingo nyara kogesandwa ngende pakasi abandi buna bakwana yango tenene party ane buna na lengo mumura bone suntwali aba muri chinkororo twakolete gasi yo kulendo mupaka kulende nibo yeito na abantu baito no mupaka ne liraba igo bona sense mo chinkororo ntu tukwenda tunyurukia na ntu na masucha twalende to mupaka oite miaka yo kurumwa sabini twatangasiriri cheri chitalengo ono yankuru Germany tukalendo mupaka oite paka Ramasa paka Rubusigisi paka toetana na paka Bugirango pagera mate igona ntu tukwenda tuturukwa masucha serikali yaito na ntu moto iwe na ntu karamo kurangiria masucha mwatorangi na ntu moto ekende nto banjara Chorira nyabarati ulira bachora bamura kangumbu ulira bachora ruze yabande bwoba ulira bachora bakurwa na maro boba Umonchu murigire buno kwigure abaiga nechinkoro kwa sorongoro usiba bere bagukwana samatuka mange nana boni ko batebere bune serikali ya rokanege ko batiga maiga ne kwa sorongoro gusi eganga yabo no kuburi kwa bankuri buna kere serikali kwinyora abanyankongo barobona baro ko basebere buna baye bakwinyora na kubikure tariki ya bensemo unabanyankongo maiga yoko gendera kurwandro mugusi anasoko nyara gutinyo bolendi anachinseme chiga chiramani ko reporter ya Ndizi TV Ramani meye kaunti ya Kisii ritirane nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Ulira kajora ojolire nyabarati ulira kajora abamura bera mani ulira ojolangano ogosarwa ko mwana munyaroka nigo kugendete kwene kiwa sorongo rwagusi asebono ababwatani abo bagendete gukurira ingane ya sibateruna ogosara ko mwana munyaroka nigo gwetiru nechinga kimuriko etucha mangi nigatware ni robot yorwe keramuranete n'ababwatani abo nako rigereria gosekota kumanyana ningiye kwirira egente kigendete gukorekana asorongo rwagusi ndira tole twakanire Nyamira yakumire ase bintu bya defilement ase bintu bitabwana tugukwanwa n'umugusi Chisegi chiegenka ogosaro gwekinyaroka noko unererirwa kuobwene bw'abana negati amangana airaniri amagenderero ase orogongo rwagusi kubwatekana no komentekana kwa abana bagotigonkigwa ase kaunti ya Nyamira ntoira egetambokerio kumurekera enganeye ase oboime Samuel Korir oyore omobisa bw'abana ase kaunti ya Nyamira nato erabune bina by'abana gotigonkigwa byamente kirekolende binde nigo biko biswa. Ni huzuni sana watoto wakidhulumiwa hivyo. Kwa hii miezi karibu 3 tumekuwa na cases karibu 4 na zingine hata isiripotiwi. Tunahimiza public in case wakiona kesi kama hiyo wa report immediately. Nonyanga egesusuro egetindike bekire aserichiko nigo engana yogo ichania abana nigo bagotigonkigwa na baiboli na bamate babo baime babire bagotuonga abana baite binyaroka ebimwana ebike byemyaka kianda byemyaka ebere asa matuka matambe twabere tokoigwa manganaya ebine byagenda chikoti byatubererwa abasacha bali bana bakajibese nande baira nanka nande batuonga abana balia ebimwana byatuongiru na abaisemoke na abaise nechango chabo negisokoro chabo lakini ntora harore serikali yaito kekoimokie getambokero oborito bwenganeye mbwairerete okorobekana ogotindi asaba subati bali bakwegerera obwene bw'abana babete bakorobekana ase kaunti ya Nyamira anene mono asense moyo mochi omonene onyamira ilale bado mapambano kubwatekana na Lydia Musiere oyore omo MCA omochore ase kaunti ya Nyamira okoborwa kuobosemia ase abana bamura nakyo keireire ogokina gwekerengo gyogotigonki kwa abana
kale na kale kuruchi sokoro chaito bikone bimbi anya gokore kaiga gotibonga abana abagaka mba bwateri bagaria gosemia abana bamura lakini ekoreka no bosemio bw'abantu abanene bwasirire bono iga nonye n'umwana uri nyegetari mangana yango koreka nari nyore nyegetari ase chigodi abana bagutibongo amangana ya nara ase school no kubwata na ndo umwana igo na ndo umwana igo akoirwe ase police station naenda na aba police no bale naenda bamutibonga ntobwati omwana nyeroka tabwati morembe iga go famiwa from kerase kerekona korende ekigekoirera okomenteka kwebinebyo n'abayiboli kotalenda abana babo buya asaba bwatani bonsi basabwa kolenda abana. Na pia wasasi walinde watoto. Utapata mtu kama hiyo alikuwa anajulikana na mtoto na ni mtu anajulikana kabisa. Wasasi wawe king kabisa. Wasasi community wote hata walimu walinde watoto. Ndayala Alijo oyore omobisa bw'abana ase county enge ya Nyamira South nasaba abayiboli ko bwatiri chiko na gotiga ebigambero byanka ebikoro ku Kangaroo Court. This is because parents or guardians resolve to handling these matters at home. These are previously known as Kangaroo Courts. I'd like to urge parents to desist from such and should come out whenever such matters are reported or when such matters. Asechinkwana gwetera esimi ntwabatogosanga no muwakili Gibson Gisore elinde komanya ekirichiko ligoteba igoro yengane yogotigonki ichike ligoteba immediately on suspicion was immediately when the facts have hit yunga eketende kijya korekanike osinyarebe urali no mwana kiti moiboli was anybody person of majority orega or should be able to be concerned elinde ashugulike nasemia abayiboli gosoera onde bwensi oyo bwate amamoto yogotigonki omwana asobwango elinde mbasiri obosaiti umwana onye bitende kijya happen zero tiyo kipu umwana usina matukabira atatu mogonya go discuss usinga mogonya watanga ya tikatoka ndotora mubuli ya usitira ndotora iyo ntege tangani mo basa kote mwana oyesibi wesibi no go siri evidence mwana oyinjire yale mubugoli mbaka Nyagitari competent hospital Nyagitari endongi akoleru assessment issue yego ke report immediately as a police nebwate section go deal na gender based violence na wose issues gender based violence na go deal even mbaka na issues ya bana ya defilement nerebu ya ababwatani agocha amo elinde kurwania ekebeke gyogotigonki abana barabake kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Ekeroji county aho jigendete gutwara obokongu ubu gutwara abakori emirimo abange ane bari ikire batari gokose bari baroro batari gokora emirimo asomuntu bekanyamero bakante na ghost workers nikubona bamenyi kurwase county ya Mombasa abanyarire bakobori ekiombe kirigetenete kurwani obokurumi EACC kori elingane yo na koranga ky'abantu abarachikorozigwa asichi payroll ejijanyarire chikori emesare mengas chi county aba bakwana ase county ya Mombasa nikobono batogirie county ya Kisii na rwetera so mugabana Paulo Simbarati asimirubiri yaye yo kurwania bari bara asichi serikali batari gukora emirimo ane bawekande na chigosti waka ni ile ati bilioni 3 zinapotea ati kwa sababu ya ghost workers. Na saa hii tunaomba Ethics and Anti-Corruption na DCI wa move with speed wahakikishe hizo pesa zilitumika kinamna gani. Kumekuwa kuna changamoto nyingi sana hapa Mombasa County, tukiona paka wafanyikazi wa county hawalipwi na kumbe pesa zilikuwa zinaingia kwenye mifuko ya watu. Tunamuomba huyu governor wa sasa ahakikishe pia afanye ile human resource audit. Kwanza tuangalie kama ile ambayo ilifanywa kule Kisii. Tuelewe kwanza wafanyikazi genuine ni wangapi, yaweza kuwa hata hao ghost workers hata sasa pengine mishahara yao bado inaendelea kuingia. So kuna mambo mengi sana ambayo haendi kwa sawa. Na governor wetu tunamuuliza, je, wewe are you in control kweli wewe bwana Abdulswamad? Kwa sababu unakaa kama umechanganyikiwa. Tunaona saa hii
a simple matter kama kuconstitute cabinet yako kufikia sasa umeshindwa. Abarai kurwa sensemo ya kuria nigobono baikirie biriro byabase bunge nekero bagate abana batagete baigwe county yabo asensemeyo ya Migori korengana barabwo usekorengana bachumba abo nigobono banyarire bagate abuna korengana barabwe karaba bwaterani county ya Migori nigobanye babeire bakonyanyaswa gose gutekiranirwa magani abo obuyase bono batabunense ya Kenya nitakire komenda chi county sano asebari barakanibuna nigo bakunererwa ase kubwateranirwa chi county shinde. And they don't want their own county to the disadvantage of others. We just want our own county so that we are able to also progress the good that this country is alongside others. So as of this bill is a cry of the people, and if it gets the president's support, then what else can anybody ask? This community called Kuria will be very, very indebted to him. And I'm sure he has gone to Teso. He has been told the same. I know he has gone to Mount Elgon. He has been told the same. The Sabaots are crying all the time. He has gone to Mwingi. The other day he was in church in Mwingi. I am so sure that this matter must have come up. And I know his heart is where the people are. So I don't want to call it a pre-election, a pre-election pledge. Because this is not his bill. This is my bill. Abawadani be kanisa nigobono banyarire bakwamiririe getambogero keri ky'omubunge osavi osewavi sala yakubwa nyaride ka okwana buna ekatiba neta kirigo chenjiwa eri comment term limit gose bokorari bumurai bwense myaka wetani komi ba okwana gobona bateruna ense ya Kenya amange atakiri kuriru buno gokore nchara gokoro murakera korende tali ngaki yo chenjiri chiko eri gotigo monto anyarega kwena osomura yagende gutigara obisi. There has been brought a kind of motion, or people are planning to have a motion to extend the presidential term limits even before Kenyans see fulfillment of any promises this government has made. It's time now to think of that Kenyan who is dying, and then those other matters have about 10 years. If the present president could go for 2 terms, and I think for all that time we can discuss other issues. But for now, it's the Kenyan who is dying, it's the Kenyan who cannot meet the basic needs. Asijinga kijeju abaraya bube kanisa bono nigo nabarwanyade bagate abune serikali netakire ko beke miroberio anene kurigereria ogochenji kwelire korengana barabuni obatene miroberio aho netakire bekwe elinde uchasa matukare bosio onyore to akorre omochando bogochenji bwelire aniga gochekera babotani parasensemeri ya ichiputeri okwanira climate change eyarekane ko change ensengima na kwirira ebinto aho korekana nene murakera monenchara kwene kiwasinsemo Globally, climate has become a threat to sustainable development and basic human rights. We have experienced a greater impact, and people are suffering, livestock is dying, and there's no hope as per now. The effects have led to even children leaving school and many other things that are happening. In this regard, we advocate for the following. One, that the Ministry of Agriculture and the county departments invest on innovative smart agriculture projects. For instance, support of companies and organizations investing in value addition of agricultural products. Bono rijiko na barira jikobe kwa ase chinyomba eriko cyokora eriko gikokoro mu cyando anene oribwe chinyomba chigo cya cyawa korengana no mu wasiri bwe chindemero Sakalia Nchulu nigo bananja niganyade kaode abuna serikali wetera abantu bari babamanyi ba chindemero amono bwagachwe nyomba nigo bagendete kubeka rijiko erira chikorigereri na chinyomba ngobeke rukira insurance anene karo kira chikogwa gosekaro chiko gucyato kanabuna nchiabwate insurance rya yakwane daya ase county ya Kisumu ase amaigere wasekaro babwate umusangano bwa abakori mirimo asensemeri ye chindemero ase county yo ya Kisumu. I'm informed
that the Building Surveyors Registration Board has finalized crafting the building maintenance rules and regulations and are ready for public participation and submission to Parliament. The goal is to set standards for best practice in the places we live, work, worship, and recreate in order to avoid the risks of avoiding degeneration of these assets. Magega yekigambero gotugutereki na kya mubwateti omukonyi b'omurai bw'enseri Rigathi Gachagua nikobono mugabana bwe county ya Siaya James Olenga nyadireka komoja ensemo yobosoeri bwe serikali asate biro gotugutereki nekyo nigo yarenge bobe ekiagera ni gate abuna serikali osiwetera sekiombe kyo botukino bosalingi atakiro korobo tukiboisaine erikwera buneki neki kogendera kire kolengana no lengo ni gate buneki nekyo nigo gyatugutertware kiagera omurai gosomo konyi b'omurai bw'enseri Rigathi Gachagua na erorenge asekineki asate runa yale kobono monto mongao goikare gosumwa goikengori. And I can tell this without fear or contradiction, that if the Deputy President Gachagua was not the Deputy President of the Republic of Kenya, his case would not have been withdrawn. It is being withdrawn because he is the Deputy President of the Republic of Kenya. That is an abuse of the criminal justice system. Because there are many Kenyans also who have cases before the courts of law, whose cases do not deserve to be in the courts of law. They cannot get their cases withdrawn because they are lesser beings. So the institutions of justice must remain true, and courts must examine properly all cases before those cases are withdrawn. Yakera chinsemo ao hanena si county ao chigendete kwa numojando bumurakeramo ninjara umugabana bwe county ya Kwale Fatuma Ajani gatebiruna ere niganyorera basamaria baya bagendete gokonye county ya Kwale konyorobo konya nene bwe chindagira asenseme ibego ni gatebune serikali enene amone chi county gitakire kubwatira neri gokoro mojando bwenjara amono murakera chinsemo chiri chigendete kwa numojando iyo. Leo hii tuna chakula cha kutosha familia 1,500. Mama ametafuta marafiki zake, amewaletea chakula, angalau karibu kila mtu atapata chakula ambacho kitamsaidia. Tulikuwa tuna shida sana, watoto hawendi shule kwa sababu ya njaa. Mtoto akienda shule yualewa, hawezi kusoma kwa sababu ya njaa. Lakini leo hii tumeshukuru, tulivyopewa hiki chakula na tumaini hata mbinguni nako kimepokelewa. Na tunavyoomba serikali kuu pia tukumbuke, badala ya mama Achani kutuletea new account, hata serikali kuu pia nayo tukumbuke tuletee tena chakula, hasa mashuleni pia. Kitatusaidia kama siku 10 mbele yetu. Na kwa kweli siku 10 hizo, kama kulikuwa na yule mtu mwenye anaweza kupata tu mfuko mmoja kwa siku ale mara moja, naona hizi siku 10 ataenda kula mchana na jioni. Magega yebunge nene wanjira machoni ense ya Kenya use Kenya Defence Forces koenda sense ya DRC Congo ekerumura ibwensa nyaredega ko banjira gochikoenda sense miri gochikobeko maremba sense miri osiko chiko join osiko chikobwatania na machoni ande ye chinse chinde koleto maremba sense ya DRC Congo ni gobana abanyanyimba abu anene kurwa sekiombe kirigia Kenya Defence Forces banyara bakwiruka kurwa sense ya Kenya gochia sense ya DRC Congo eri gochikobeka marembe senseme unyurubana se ya DRC Congo ni gobono osegi gosi umorembe nyari gukubara senseme yekerobono amachoni ayo akaritebuna na chikwena kyo morembe guranirore asense yo ya DRC Congo.
Omubunge oyali Mohamed Hali nigo wananyarira kobori mugabana bwe county ya Mombasa Shelf Nashi kwene kibunango korabale mirimo ne serikali ya Kenya Kwanza ilikoleta magendera sensemo ya Mombasa usase county ya Mombasa kako ya kwana lero asomo igabwe gisemia se county ya Mombasa nigo ali atebire no kubwatira nagati wechi county gose abateni wechi county ya serikali nene ngiraji kwene kya magendera se county gose asensito ya Kenya. Ni kukushukuru. Na mimi nafurahi kwa sababu umeanza kuunganisha viongozi wote wa Mombasa County, umetualika katika mialiko yako, umekuwa ukitusikiza tukipiga simu kuulizia jambo fulani, umekuwa katika mstari wa mbele wa kuweza. Na mimi gavana nataka kukuambia hivi, usipoteze hata dakika moja ama sekunde. Wewe kuja ufanye kazi na serikali ya William Ruto, tunyoroshe hii Mombasa tuitengeze pamoja. Na usiogope chochote, wale waliokuchagua ni hawa. Ama vipi? Mambo ya chama ni wakati wa uchaguzi, sasa ni wakati wa nini? Kazi. Hawa ndio watu walikuchagua. Kuja ufanye kazi na Daktari William Samoei Ruto. Mimi nitakuwa ubavuni hapa kando, tuweze kusukuma hii Mombasa pamoja, tuondoe dawa za kulevya pamoja, tuondoe dhulma pamoja. Omugabana we county ya Mombasa nero lengase karego sasomo sangano iwe gisemia se county ya Mombasa Shelf Nasir niga tebrebna abekire miroberio ya bene ojosira gisemia se county yo ya Mombasa bego niga terona niga chakiri feeding program gose nenchererio kuruchi ndagero ya skuru ekaraga tebeka nebuna se county ya Mombasa konyora abana mbale batire kwenda skuru kolengana no kuborwa nendagero. Also very vital na wanasomesha watoto pia. Kwa hivyo licensing ya safari hii you will see a difference. Wale ambao ni shule za mabandani na shule zile ambazo kwamba za mitaani, community schools, will be paying differently from those that are considered to be academies and so on. Jana tuliweza kulaunch program ya feeding watoto wa ECD. Na itakuwa ni watoto walioko Nyali na Kisauni baadhi. Nimeomba shirika la Food for Education waweze ku multiply this iweze kwenda katika Mombasa nzima. Omubungo Westlands team wanyonyi nigo wanarege kurege tindigo cyase bariba kwiba kindemero ase ebunge yaye ekeranya reka atabuna ekoibwa gwe kindemero ase enseme yanene ase county ya Nairobi nigo yareiro bokwari gotenena ase enseme ikorengana ni gatebuna obotenelio buyambotakire kubekwa elikorenda kindemero nene kiri serikali rinda magendero anyaraga kwene kiwa sense ya Kenya nene ase county ya Nairobi goiga ase ebunge yaye ya Westlands. Kuna wakora wamefahamia huu mji, wana claim mashamba, wana claim hata maboma za watu. Juzi wamefahamia boma ya familia nyingine ya wenzetu wa India hapa, wakafunja, wakabomoa nyumba, wakafurusha hao watu kwa nyumba yao. Kwa hivyo saa hii wale tumefurahia polisi walitoka haraka wakawashika, lakini kitu mimi nauliza, kwa nini hiyo siku polisi walikuwa naweka toria na watu wanafunja nini? Wanafunja nyumba ya wenyewe. Kubatikana no mosangano ryogendeta sense ya Ichibuto yo kwanda go change kwelire go se climate change asabarai awa banyara ba ukwana chingwana cyaba nenenga kibaro bereti go chikore go bekemero beriyo yo go chikwena kibuna chande ya go change kwelire chikwena kiwa wanoni go murai bwenze ya America Joe Biden anyareka atabuna go ikomwa ka bajirubere ne merongedato ni gense ya America ya bekire meroberiyo chikwena kibuna go kolendere lire go se go kolere mechando iregendete gwetana na chinze awa anene kubatikana no go change kwelire. I'd like to share with you how the United States is meeting the climate crisis with urgency and with determination to ensure a cleaner, safer, and healthier planet for all of us. The sum total of the actions my administration is taking puts the United States on track to achieve our Paris Agreement goal of reducing emissions 50 to 52% below 2005 levels by 2030.
abunongo ikomweri wa mangana itama yumanjumuri kurende ninji okwere wikaso roboti oromo omoriki itonde mo Steven anyaraka gwatwariganiria nenekera murekera omonyagosiro moteri anjira chibaronza ngo ikatororo rende ngotigere roboti urukone ndara gotigero inyurana gekoraga chinse do chabona botuko nigo chikonyorana na John Kebati agosomera mangana maya na ndamago gotambo ge wikaso muruberio obwe keumbwa sedi tukorero ara chikomera na Northman ondieki oyoro mo General Contractors Secretary as county ya Kisii boigon mbachikoba na Samuel Michael oyoro munyakerobo bwa Haddock Committee bona barachikoba tebia mange igoro anenekero chukumurekera igoro yo contractors fit in as county ya Kisii goba contractors yabu ngo ikabare agosabanya konda abungo ikabare as studio itoge koraga chinsesa tonenus abunekero John Kebati akoretera mangana maye ndama gotamboke ikasomoroberio obwe keumbu nabu ankyo litko lia ankyo mambia moroberio bwegesinga nigo jikotoka gosingo to nigo chikoreto yemo ase yemo korwa sekanta ya Anointed Faith Mission Church yego toka sensemeri ya Darachambiri abo no Vincent ose presenter fini atwariganira na litko lia ankyo gochakira chinsa 12 chamambia gajisesa to nigo tokare goikase kanisa ya Anointed Faith Mission Church yego toka sensemeri ya Darachambiri omochobo songo omwariga niwe mwenzi aseritko liangyo boigo litkorera ntogo twaro muroberio bobosera oyu konyona letena nigo gogochireko nakora magana maye korende muroberio oyu no sukiwa gocha litko liechuma igo litko liechuma bwata kabamo nanje gojaga jinsebere chemara ko bago ikachinse to chabutuko ene litko liechuma igo muroberio bobosera bwenga no rusuku litko liechuma mosi ekiagara mwasabete jinga chinyinge ko turanyona litko liechuma gojaga chinsebere go ikachinse to chiakira litko liechuma maigo toma chakuri ili muroberio yo weekend bna toka swali tukuri juma nyorana amana into katujitwaba na pastor Isaboke kuni yongo mayuna pastor Isaboke na nyardenere ko mosirimo muromo abo Peter Mosomi asensemeri ya gesonso ekwale ekero togone togo tomengora tugo chiasare kana tuje kumena ndi tukuri juma sumuroberio obwo sera abwenga unongo ekero mweri wa mangana itamaya oyore ngasensemeri iyo munwe manyirerio nigakoro kwa Joshua utano yone kuna mali yogine chibichago chera senjera ya bene mbetronira mukira kurene ni ngo botiga no roboti Rwanda mo Steven ekara otomanyi igoro yakorete umugano wanjira chibaronse ekara asirete abantu abange ni wandete ko tegera na koigwa materae amanso ekara nyarete ka kotera kurukuru asensemeri ya Kongo nyoranja chibaronse ni gasirete chitarike 22 motienyu kyando mwaka wa 2022 kolenda mange ni gotoka nyora soroboti Rwanda mo Steven uri atwarwa ni kurene jana gosabero twa robot ko buya gotabwa tibir kunyobinde tumira na siri tukure chimatasa somoro obwensakia twarobuliro bya inje Eliane Brighton Makoli Angela Chibalonza nigaro moteri wa matera yenchiri korwa ensemo ya Democratic Republic of Congo oyo nganyete gochense ya Kenya from DRC Congo, place ambayo inaitwa Bukavu. Bukavu ni province ambayo mama the late musician what we call Angel Chibalonza anatoka. Angela Chibalonza noyo mubo basubati nyasa tumegete no nyakari ngo moteli no murandi bwo kumisana nyasa tumegete asoko igore biegwa ebinge ga Kenya na chinga kichirangira Chibalonza chetoma etanalia abantu abange bari korwa Kongo gocha Kenya gocha goto bwatisia asamangana yo hotelia no musiki bwe kanisa amatera yaniga basenetia abange goikogosira kwa yasomo basukano para omwaka gwechiri 2052 chitariki ya 2022 omotienyo kianda ensemo ya Limuru. So kusikia screams nikaamuka, wakati niamka nikaona mwangaza. Slow down. Leko umeendesha usiku unajua tu ule ni polisi. Slow down sana. Ilikuwa asubuhi kulikuwa na fog mingi sana, mist mingi sana. So na dereva, maybe dereva kwa sababu ile wasiwasi, unajua ndio the first time anaendesha Angela. Hajawahi endesha msanii. So na anaangalia time, anakimbia. Unajua mimi Angela angenikimbiza mimi nikamwambia mama tulia, tutafika. So na ile alikuwa over 150. Na Nissan Sunny B15. So na trailer ilikuwa imesimamishwa upande wetu. Na upande mwingine magari mengine yanaachiliwa yapite. So hapo sasa nikajaribu kumshautia swerve left,
watu walikuwa na yani it happened within seconds, minutes, seconds. Sasa yeye naye kulingana na ripoti ya polisi, badala ya kubreak ama kuswap ama kufanya chochote, alishtuka aka-accelerate. So aliconfuse hata miguu. Aka-accelerate. So kwa accelerate alihit hiyo lori from behind. So kuhit hiyo lori from behind, hao watu wote walienda wakahit na wakarudi ndani. Sana ikakata roof. Ukiangalia gari ilikuwa ina roof. Kuna picha niko nazo. Ilikuwa haina roof, so kakabingiria mara 4, kakaangalia kama kanaenda Nakuru, na kila mtu akanyamaza kwenye lile gari. Unaona Kongo tulipoteza mtu wa maana sana. Kwa mwili wa Kristo tulipoteza mtu wa maana sana, sababu wengi ambao walikuwa watoto walikuwa wakimtazama, alikuwa royal model sana kwa wengi ambao walikuwa wakimtazama. Na kwa hiyo Kongo tulipoteza mtu wa maana sana, pia hapa Kenya. Ogosira kwaye ngwatengeche tichinsi ya mwachinyinge cha Afrika abange bakweboria guseno gwanja kwa Nyasaye kwa renge kwa ira Chibalonza gwetero mu basokano. Egento ekerantu bane batebanga kerokenteri gwanja kwa Nyasaye. Niki atata madine kerero gwanja kwa Nyasaye na kiota kairokwe riga ebara utakairokwe burwaire ngere kiukoruko gwanja kwa Nyasaye. Na kile kitu naweza nikasema Mungu, na hiyo nafundisha nasema hivi, katika kile kikundi cha watu Mungu anapunish, unakonga na kikundi cha watu Mungu anakomboa na kuwapeleka kwenye destiny. Mungu wakati alikuja kuchukua wale na akaifanya kazi hiyo kwa njia yake, maana Isaya anasema wenye haki wanakufa na hakuna anayefahamu, bali wanachukuliwa kuepushwa na mabaya. The righteous perishes and nobody understands. They are taken away to be spared from evil. So naweza nikasema huyu Mungu ana control kile kitu chini ya jua. Ni mwanadamu tu hajapata ufahamu ya kwamba Mungu yuko kwenye hiki kitu ama auhusishe Mungu. Mimi nilimhusisha Mungu, nikamwambia Bwana, nimejua ni wewe umeifanya. So umepata wengine wanasema shetani alichukua nje, lakini shetani ni mbaya. Mimi sijawahi sema, maana mimi najua events vile zilikuwa. Mungu alijaribu, ulikuwa na hiyo lakini Mungu alikuwa amesema huyu ameshamaliza kazi, na akishamaliza kazi Mungu anamchukua, alafu Mungu anaacha mmoja wa kuleta ushuhuda. Esi Nyasaye tagete Angela Chibalonza aikie na igetio na bakira benkero kana ko begente kiyara kinia senje na bonsa permitted fulinga kolino wanja kwa Nyasaye. Amatera manga Chibalonza nigaseseneti abange gosemia na gukinia abateri abange abo babwatitwa amaboko nere. Angela Chibalonza egento ndamunyori mono no monto olenge menta y'abantu olikumokereria abantu bande igoro nainde obwato moyo bwosira abantu bande otabwatinda mwam asemira mu njiri mata asenchiri abantu bari bakora twarenda mwam akoranga umuntu ndekwe mukari ko mubwa oramutachirake. Angela Chibalonza talenge type hii. Chibalonza tulimjua hata tukiwa wa vijana wadogo sana. Tulimjua kwa sifa zake ni kwamba alikuwa worshiper sana. Alikuwa kwa present worship na ameinua vipaji mbalimbali sana hapo Bukavu. Wamoja wao saa hizi wako hapa Kenya. Siwezi wajua majina wengi. Lakini kuna huyu mmoja ambaye ni ndugu yangu ambaye ni Salomon Mkubwa, mnamjua, ambaye mimi mfalme wa amani. Alikuja na kikundi kimoja ambacho alikuwa ameanzisha
na wanaendelea vizuri, lakini sifa zake nyumbani kabisa alikuwa mwimbaji shupavu sana. Ne royo mwa bantu bali abatangani mune babo meri atieno na bande ba changetie amatera yase chiredio ne chi TV na indaga nchumono akagera Kenya yaikire asamangana ya matera yenchiri. Chibalonza nigabwate ke wabene kyogotera somonu bwege Swahili ege Faransa amone ege Kongo. Kabisa, unajua Kongo ilikuwa colonized by French people. So French, it's like venye tunaongea Kiswahili. Ni kama Kenya unasikia mtu anaongea English, ni very simple. Na Kongo ni hivyo tu, ndio unaona watu wanaongea French, wanaongea Kiswahili kidogo na ingine wanaongea Lingala. So ulikuwa unajipata kwamba Angela kuongea French si kazi ngumu sana, sababu French ni lugha ambayo kila Mkongo ana understand. Yesu anahudumia maisha yako. Bwana anagusa nyumba yako, anagusa familia yako. Fungua tu moyo wako, pokea baraka za Bwana maishani mwako. Yuko tayari kukaa na wewe, ikawa utafungua moyo wako aingie na aishi pamoja na wewe. Haleluya. Asante Bwana Yesu. Emiaka 15 magayogo siragwa Chibalonza nigo chi million cy'abantu imya Afrika bagenderete ko ibona gwategera amatera Chibalonza egento morandi morwabe aigenete no moikonya sae orekora Chibalonza asesa bali oboteri bwaye. Composition ya matera Angela Chibalonza yarenge so unique na nembera como bwikani abateri benga kiye tingote banga abateri benga kiye mbabo ati contribution yabo ekiara keregento yakwana nebiro, lakini amatera Angela Chibalonza igonda yarokenga na amatera yechinga kichons mata bantu amatera nalinya saga kwa yo mwaka yomo abandu bayo amatera ye metie miaka 10, lakini Angela Chibalonza igaetu amatera nda yarokenga amatera yobo kale amatera kale na kale enga kieli enga kiwatera tu enga kielia na bono tofauti teyo. Alikufa, lakini up to now nyimbo zake zinadumu, zinaendelea kubariki watu wengi sana hata kama alikufa, sababu muziki ambayo inagusa haikufi, inaendelea. Nina haja na wewe Yesu. Hallelujah. Oh Jesus. Narenga komanya ekiabateri bekerero bege Kristo barakore lyokoliba Eliansa liatigetu na Chibalonza asense yoboteri igentonda sababa randi na bapasta ba mintonkelinga abana banyasaye mukiri abateri tito basera tigato basire tobagitere toberi serere to the level tobakonya na barbe kereke wango fulani kero monto na bora batotera muna Angela Chibalonza na bora batotera muna moteri gete, lakini kedioire oge kole no moyo yomo na bagego ikera okogani kwa Nyasaye bali babwate entetereri arenge me Angela Chibalonza tubasabere mono elinde okogani kwa Nyasaye wetera soboge mabwabo gwikirane niga bange bagenete buna lire lyoboteri nigo lyagareti kugwetera amatera Chibalonza uyu abateri valero na mambia para esomia mange gwetere oboteri bwaye. Igo Angela Chibalonza was a great woman to us na ntomo itabete go ikabono na matera ye na nite ko bogosese go ikabono, lakini nyarokeria ye yakinire nero tigesirwe ekererebo na bara bataba bunangina, lakini kerinya sasa mekireme yaye ke abanko borabu na gekonye egesa kugeitu. Yozalinzambe eme haleluya, yozalinzambe eme haleluya.
kuripoteria Ndizi TV edietariane Ndemo Steven.